ዘለኹ ብሕፅር ዝበለት ዮም ኣብ ናና ዎችን ሊስት ክነቕምጦም ዘለና ፓያርስ ንዕኦም ፍሊና ክንሪኦም ኢና ነዚ ካብ ፅባሕ ጀሚርና ድማ ንዕኦም እናተኸታተልና ትሬድ ክንገብሮም ኢና ማለት እዩ ብቀዳምነት ለሲ DXY ከመይ ከም ዘሎ DXY እቶም ሓደሽቲ ዘለና ናይ USD strength እንሪእሉ ናይ USD strength መዐቀኒ ማለት እዩ DXY እንድሕር ንባይ ይኸይድ ኣልዩ ኮይኑ ወይ ድማ ቡሊሽ ሰናሪዮ እንድሕር ሂብና ኣልዩ ኮይኑ እቶም ካልኦት ፔርስ ከም በዓል ዩሮ USD GBP USD ጎልድ ዝኣመሰሉ ከዓ ኔጋቲቭ ኮሬሌት ስለዝኾኑ ምስኡ ኣንጻር ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ DXY እንድሕር ቡሊሽ መንገዲ ይኸይድ ኣልዩ ኮይኑ እቲኦም ካልኦት ፔርስ ከዓ ኣንጻር እዮም ዝኸዱ ስለዚ መዐቀኒ ወይ ድማ መረዳእታ ናይ USD ሓይሊ ዘርኢ እዚ DXY ብቀዳምነት ብናይ 4 ሰዓት ታይም ፍሬም እንድሕር ሪእናዮ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ DXY ነዚ 101 ሳፖርት ዞን ንዕኡ ሪቴስት ክገብሮይ ካብዚ ድማ ሪጀክሽን possibly there is high probability reject ክኸውን ኢልና ኣናላይዝ ጌርናዮ ነርና እንድሕር ሪእናዮ እውን ኣብዚ DXY ሕጂ completely reject ኮይኑ ካብቲ ዝበልናዮ ኤርያ ማለት እዩ ካብዚ 101 forming uptrend ስለዚ እዚ ማርኬት እዚ still ናይ uptrend ማርኬት ይሒዙ ዘሎ ማለት እዩ ብኻልእ እንድሕር ሪእናዮ ድማ ኣብዚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾነ ትረንድ ላይን ፎርም ጌርልና ኣሎ ከም ዝንሪኦ ዘለና ስለዚ DXY ካብዚ ትረንድ ላይን ዝብሬክ እንድሕር ገይሩ ነዚ ትረንድ ላይን ዝብሬክ እንድሕር ገይሩ ናይ ላዕሊ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝለዓለ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ ትረንድ ላይን እዩ ዘሎ ከምኡውን ካብዚ ሪጀክት እንድሕር ኮይኑ ከዓ ናብዚ 101 ናይ ምምላስ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ DXY ክንከታተሎ ኢና ክንሪኦ ኢና ከመይ ቢሄቭ ገብር ኣብዚ ትረንድ ላይን እዚ ብድሕሪኡ DXY ብሬክ እንድሕር ገይርልና it is done ነቶም ካልኦት ፔርስ ከም በዓል ዩሮ USD GBP USD ዝኣመሰሉ ከዓ ንሴል ፖዚሽን ክኾኑ እዮም ማለት እዩ እንድሕር DXY ካብ ዝንብሎ ዘለና ትረንድ ላይን ሪጀክት ኮይኑ ግን all the way ንታሕቲ ንሴል ክኸይድ እዩ ስለዚ ዩሮ USD GBP USD ከዓ ንባይ ክንብሎም ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤርያ ይመፂልና ዘሎ DXY ክንከታተሎ ኢና ማለት እዩ ብምቕፃል GBP USD ክንሪኢና GBP USD ከምቲ ኣብ ዝሓለፈና መደብና ዝገለጽናዮ ካብዚ ኢምባላንስ ካንድል እዚ ሚቲጌት ንክገብረና ናብዚ ክመፀልና ንፅበዮ ነርና ከምቲ ኣብ ላይቭ ሴሽን ኩሉ ግዜ ንገልፆ ዝቐነና ማለት እዩ as result ከዓ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ ስትሬት ኣወይ ንዕኡ ሚቲጌት ገይሩ all the way this market is dropping down ሕጂ ኣብ ከምዚ ኖርማል ላንድ ኣብ ዝኾነ ናይ ሴል ይኹን ናይ ባይ ክንብለሉ ዘይንኽእል ኤርያ እዩ ዘሎ ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ንGBP USD እንታይ ኢና ክንገብር ኣብዚ ቬሪ ናይስ ሳፖርት ፎርም ጌርልና ኣሎ ስለዚ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ክሳብ ናብ ሳፖርት ዝትመፅእ ክንፅበያ ኢና ካብዚ ሽዑ እቲ ናታ ሪኣክሽን ርኢና ኣፕ ኦር ዳውን ባይ ኦር ሴል ክንብላ ኢና ማለት እዩ ስለዚ GBP USD ክሳብ ናብ 1.200 ማለት 200 ማለት እዩ 1.2000 ክሳብ ኣብዚ ኤርያ ክሳብ ትመፅእ will not touch it ዝኾነ ኣይኒ ክንሕዛን ኢና ትሬዳይ ክንገብራን ኢና ካብዚ ኤርያ እዚ ግን ብሬክ እንድሕር ገይራትልና ሴል ክንወስድ ኢና ክሳብ 1.18500 እንተዘይኮይኑ ግን ሪጀክሽን ናይዚ ኤርያ እዚ we are going to look it for buys ስለዚ this is GBP USD ብምቕፃል ዩሮ USD ዝሓሸት ካብ ናይ GBP USD ዝሓሸ ፖቴንሻል ናይ ሴል ናይ ትሬድ እያ ዘላ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ሪእናዮ እቲ ሙሉእ ንባይ ዝነበረ ትረንድ ኮምፕሊትሊ ብሬክ ኮይኑልና ኣሎ as we can see ትረንድ ላይን ብሬክ ኮይኑ ስለዚ ፕራይስ ፎርሚን ሎወር ሎውስ ከምኡውን ነዚ ሚቲጌት ክንብሎ ፀናሕና ኦልሬዲ ሚቲጌት ጌራትልና ኣብዚ ማለት ፑልባክ ጌርልናዮ ሕጂ ከዓ እንድሕር ሪእናዮ ናይስ ዝኾነ ሳፖርት ፎርም ጌርልና ኣሎ ስለዚ ነዚ ሳፖርት እዚ ከመይ ሆልድ ትገብሮ ክንሪኣ ኢና ሎማዓንቲ ማለት እዩ ማርኬት ምስ ተከፈተ ድሕሪኡ ነዚ እንድሕር ብሬክ ጌራትና all the way break and retest ክሳብ 1.0500 ሴል ክንሪኢና ወይ ድማ ካብዚ ሪጀክት እንድሕር ኮይናትልና ከዓ we are going to look it for the buys ስለዚ ኣብ ክንዲ GBP ካብ GBP USD ከማን
يورو يو اس دي دبلت ناي تريد opportunity كتلونا مالتي كانوا سي سلازي اب ناي ريجكشن كا زي ماركت زي completely reject قبرلنا نابزي دحري ريتيس كم قلنا بلنا نباي بوزيشن كرينا بفلاي نزي ترند لاينز ندحر بريك جراتنا is done all the way we can handle it كساب لعل زل اريا مالتي سلازي سيل كنبل نحر خوينا قنا بتحت خونا كونتات نزح حدا نت بزيرو شدشت شوعات ميتي اريا بريك كتقبرلنا كتقل على سلازي بخمسة من قدي يورو يو اس دي ازويل كنصبينا عن ايزر دايركشن مالتي بموصل جي بي بي سي اتش اف كنرينا جي بي بي سي اتش اف ابز حالف مدبنا ندحرينا ابزي اريا زي نيرا سلازي باي نبلانينا معناتو برايس نابزي اريا زخمصلنا مو كابزي شعون باي بوزيشن كنبلينا نصبيا نيرنا مالتي نوح جزي وسيدا درجة كلتا معلتي حجيجن اوريدي مسياتلنا لنا 15 بي بي تريفو ازولنا بزي ارياز كفر نخت قبرلنا بدحريو we are going to look it for buys مالتي سلازي جي بي بي سي اتش اف 1 very nice كوينا مسياتلنا لا نتنصبيو زنبرنا اريا ولا بنير 4 ساعات تايم فريم ندحرينا look guys how beautiful support ابزلنا مالتي برايس سلازي reject ريتيست دحريو نباي بوزيشن كريانا مالتي جن ان كيز ندحر نزي حدا نتبع عسرت حدا اريا بريك جيرات لنا نتحت خا all the way we are going to look it for sell كساب حدا نت بزيرو تشعت ميتي كمون كساب حدا نت بي زيرو كتا زيرو زيرو مالتي كساب زن سيل بوزيشن كريانا سلازي جي بي بي سي اتش اف كمان very nice زون مسياتلنا لا سلازي ابنا هنا واتشين ليست نغمتا جي بي بي سي اتش اف كا ومثال لسي جي بي بي كاد جي بي بي كاد حلف مدبنا بريك اوت ناي بريك اوت اوف ذيس زون اوكي بريك اوت اوف حدنت بسوسا شمنتميتي we are going to look for sell ودما ريجكشن كابزها we are going to look it for buy سيلنا مالتي مخنياتو كانوا سي معرخم داي حيزوا اللو زي نيك زوي زي ارياز مالتي سلازي كل دايركشنون جي بي بي كات كنريانا مخنياتو all this one was completely bullish move can we see سلازي bullish is completely over price is broke retest سلازي we are waiting break out of this neckline the neckline ندحر بريك جراتلنا break and retest all the way to the down كريانا كابز rejection كا retest بدحريو shoot to the up مالتي سلازي جي بي بي card as well we are going to look in either direction finally let's how gold is gold من 4 ساعات تايم فريم دحرينيا beautiful نباي bullish نيرو كم زرية زلنا so price finally break our resistance our trend line common our support is broken price retest خجبرنا أنا 19 تسبينا يوم زحلفة جزء unfortunately في لا جبرت لنا مالتي كسب أبزي جيجن دانا كنري بزي زلاتو مالتي so لساتنا بزي جن كنري 10 شو من تسبع عنكلتن بريك we are going to buy 10 شو من تسوست عنكلتن كا we are going to look it for buys for sales sorry 10 شو من تسبع عنكلتن break and retest we are going to buy our target will be 10 شو من تسمانين شدشتن 10 شو من تسوست عنكلتن area break out كا we are going to look for sell our target will be 10 شو من تحمسان شدشتن بزي area زي كم قلنا بلناش عند حن تحتي more كيدوها we'll look our final target 10 شو من تأسران حموشن مالتي كسبب بزي area زي we are going to look it for sales so دغما لاي جولد 10 شو من تسبع عنكلتن beautiful area لاتنا we are going to look break and retest buy 10 شو من تسوس عنكلتن كا we are going to look it for sell كسب 10 شو من تن 5 شدشن area مالتي so GBP USD Euro USD GBP CHF GBP CAD Gold 1 2 3 4 5 زين حمشت بايرس زين ابن هنا ويكن ليست نقمتن نزين تخطاتيلنا غا نزيد مسؤول لسومن we are going to trade نزين حمشت بايرس so thank you so much see you tomorrow have nice stiff session not a session يبلان nice stiff session على الناس عاد see you tomorrow bye bye for now